U ruskim Keresture jeden z ostihcov už 3-4 roky pestujú sladkú kukuricu i Michal Sabo. On toho roku jeden hoď v jari pošao na polju i tota kukurica poberana ešte počatkom julija. Ceša to junija do zahrady po vyberanju krompljoh, pošali druge kolo i teraz občekuje, že ju už počne oberać. Vyplaciše kedijak, evo mi kad znjali šećerac, tako je posle njoho počalo, spadla cena mu na 2-3 dinari i vecka už nje vyplaciše. Teraz keď dva pice dobri to, jak bi šoval talas, vecka še vyplaci, a keď... A v ktorom teraz chvíľková cena? Teraz kolo 6 dinari na veljko i za 20 dinari na pijacu. Poneže sezona tej lakotky pomali prehodzi, ta tej kukurici vše menej. Ozda cena nebude padać, ta še vyplaci i tota pozna oberačka. Možeš to jesť i sirove, či šelje muš i varic? Može i sirove jeda i mož slatki je, a najljepše u varici. Tot diždžovni rok bol ideálny za šitsku kukuricu, ta i za slatku. Ta zaljevanja, tak povest, ani ne trebalo.